E sak pase, koman ye jodia, mbata al travay jodia la, de chita la kaya mwen tap relax. Konya la, koman se fe noa, mbral fò ti di fe la, mi map pon ti bi. So, gade ki jan mbral fe di fe la, mbral fò di fe, api la fin mgon biye la, mbral chita bo di fe, map relax mwen. Api nan finis ma videyo wa, map montre ne video manje. Mwen, par ken kote, an fè sa konya la, mesi. Guys, looking at the fire. That fire look very nice. Look at it. Wow. Very nice, guys.
if you live in Lexington and you need that ginger, you can go to the Haitian market in Lexington and get that ginger. Let me see how many inside. There are 20 of them inside. Yeah, a lot. I still have a lot left. You see? If you need that ginger, if you want to try it out, just go down there and pick it up. Wow. Si mesye mpral ban nou blag, men blag sa son histwa liye. Jodi am dal nan Walmart, an tam tal fè market nan Walmart, kon ya te gon fik ta fè market tou. Kon ya fiya te gon $100 nan poch li, kon ya la $100 sot nan poch li tomba ate. Kon ya la mrele fiya mdi, madame gon la sot nan poch li tomba ate. Mbo komen fin di fiya sa, fiya di mwen sa, mese mge mari. Di madame ou kon lan sot nan poche ton batel, di mese mge mari. Konya la, mdi ok pa yon problem. Konya mkite la le, mpren $100 mfouel nan poche mwen. Konya mwen ap achete anpil bagay, mkite la ap achete, mwen ma promene. Pase mpatal nan wè mat mta achete anpil bagay. Ndale mta achete manje pou zoazo mi yo. Mwen kek zoazo akala, kek pijon. Nda achete manje pou pijon mi yo. Konya la, le moun ze ale, pou la l'peye. Konya la, l'page l'ajan pou l'peye. Men l'gon 4 de kredi. De gen la han 4 de kredi al l'page anpil. Konya la, l'pase 4 de kredi ya. Konya ou pran vale l'gen ya. Konya gon reskirite, l'page l'ajan pou l'fin peye. Konya $100 mwen zalan nan poch mwen. Konya la, le fin peye avek 4 de kredi ya. Konya la, ite make $30. Di pa yon $30 pou fin peye. Mwen ale fè $100. Mwen di touche. Konya la mpeye $30 pou li. Konya avek la kan pal la mpeye, li pa kont sa. Ou kopwen mwen? Lem fin peye, konya di mesi sa pou mfe pou. Ma fè blag a mamzel, mi konstan, on yon ban man, just bon ti bef. Nye la mamzel pou sa ouz, mamzel e blag ma fè avel, mpa konen la fè sa, nye mamzel di konstan. Ki bo ete, mti mba ete loun bo isi ya. Konya la, mamzel di ok, mbra la kayou. Mpa son bo mou mamzel avèk l'ajen lan. Di pa kon sa.
La nan tobe mte pen tap di la nan tobe pou li pren l'ajan, li pat pren l'ajan. Kon yam pa son bon moment avec pour l'ajan. Nya mpe ba la pou li reste en ret nan poche mwen. Même $30 me dépenser pour li me frapper mon zel pour $30 reste la en ret nan poche mwen. Mba ba rien. M'kite reste comme dans poche mwen. C'est blague ça me gen pour me ban nous. Malé. Si le bon ari, si le pas bon, trippé. C'est quoi africain? Pizza ça est plus bon pizza gain dans ville ma vivre là. Quand le petit, parce que je pas le gros, moi les petits petits, je paye $9.50 pour ça. Si tu as de cash dans 500 good, il y a 500 good, 250 good. Eu vou molhar só tu. Você está. Let me sauce dans le pigou. Il est pas mal pour ya. Tu vois, ma petit monsieur. Si vous aimez channel là, abonnez. Parce que je plus qu'à venir. Je vais prendre de l'eau là. Faut un petit temps là. On se marre. Pizza ça demande un petit de l'eau mais il y a besoin de l'eau. Yeah. Pas mal de l'eau.
presque fini, guys. Vraiment, un bon pizza de goût. Et goût en pile. Bon pizza, goût en pile. Si monsieur, à la bonne channel là, si monsieur. Yep. Monsieur, on finit un peu. On finit, monsieur, un peu. Après, c'est ça. On allait.